Muri aya mezi amwe mu maleta ya hano muri Amerika akunze kwibasirwa n'ibiza ahanini bishobora kuba bifitanye isano n'imihindagurikire y'ibihe. Ejo kuwa kane inkubi y'umuyaga ukabije yangije ibintu byinshi muri Leta ya Alabama birimo amazu, ibikorwa remezo ndetse n'abantu batandatu bahasiga ubuzima. Umujyi wa Selma wo muri iyi leta niwo wibasiwe cyane n'imvura nyinshi ivanze n'imiyaga ikomeye yatumye ibiti bigwira amazu n'insinga z'amashanyarazi. Kugeza ubu ababarirwa mu bihumbi bari mu kizima aho badafite umuriro mu mazu yabo. Abaturage batuye muri aka gace barimo umugore witwa Muse yavuze ko yagiye mu rwogero nyuma y'iminota 10 umuyaga ukaza ari mwinshi cyane ariko ugahita ushira. Yumvikanisha ariko ko muri ako gahe gato ibintu byose byari byagiye. And I got in the tube. And I said 10 minutes after that when the tornado came. I mean, it just came and went. It picked up the crazy. Undi mugore witwa Sanders nawe yahuye n'uruva gusenya ibi biza bimugiraho ingaruka, avuga ko umuyaga waje ari mwinshi cyane ariko ashima Imana ko akiriho. The storm came real bad, and now I just thank God for him. Ingaruka z'ibiza nk'ibi usanga bitagira ingaruka zo ku rwego rumwe ku bantu bose bitewe n'imiterere y'aho batuye cyangwa n'aho bibaye bari. Ray Hogg we ibi byabaye ari mu nzu iri hafi y'aho bakinira imikino ya golf. Asobanura ko yatangiye kumva ibintu bivugira mu matwi ye, akabona ibintu by'ibyatsi n'amashami y'ibiti biguruka mu kirere ndetse akumva ko n'igisenge cy'inzu kigiye kubagwaho. You could hear the roar, glass going everywhere. You could hear the roof literally being torn off right over our heads. Uretse uyu muyaga udasanzwe ariko umaze kumenyerwa, wanibasiye agace gato ka leta ya Georgia ihana imbibi na Alabama ndetse unafata agace ka leta ya Mississippi. Guverineri wa leta ya Alabama Kay yanditse kuri Twitter yihanganisha abagizweho ingaruka n'ibiza ndetse atangaza n'ibihe bidasanzwe muri komine 6 zo muri iyi leta zibasiwe cyane n'ibiza. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.